Bismillahirrahmanirrahim. Bugün cemaat bizning 19 şulay bit. Bugün cemaat biz uzabız met kagidelerin met kagideleri met degan söz suzu degan ma'na biri. Suzu madde bulsa suzda bula, ya muddu bulsa suza bula. Mad degan söz demek suzu degan ma'nani biri. Mana garip harfler bilen yazganda mana şulay bula. Maddu suzu degan ma'na. Mad degeç hem şulay yok. Metli harfler degeç demek suzuk harfler deyip anlarga kerek bula. Anlaşılamı? Met degan söz suzu degan ma'nani anlata. Bizning suzып укыла торган битинде harfler барлыгы 3 şulay bit. Elif, vav hem ya harfleri. Менә шушы 3 harften kola bütün bir harf te suzulmuyor. Алар булай yüzleri de suzulmuyorlar. Lakin аларны suzuk ясый торган кагыйделер бар инде. Suzula торган. Барлыгы met кагыйделери барлыгы алар менә мондай язып куйсам, аерым языйм. Алар 6. Алар барлыгы алар 6 кагыйде. Алар 6 кагыйде барлыгы. Барлыгы 6 кагыйде. Менә шуның җәмәгать иң беренчесе ул инде җәмәгать мат табигый дип атала. Шуның беренчесе мат табигый. Табигый дигән söz татар телендә бар, ул естественный дигән сүз бит инде, әйме? Табигый хәл дисәң, без әйтәбез димәк, это естественно, әйбит? Табигый. Шулай булырга тиеш. Менә шушы мет табигый кайчан була? Менә хәзер мин сезгә кызыл фломастер белән шушы баштан 3 харфны, элифне, вауны, яны аерым язып чыгам да, хәзер яңадан без сезнең белән кабатлап, һәм инде безне караучылар, белмәүчеләр өчен дә яхшы булыр. Безгә бит җәмәгать кабатлау булыр. Ул тагын да яхшырак керә, димәк, буразна яхшылап ясала. Менә бу безнең җәмәгать беренче харф элиф, аннар вау я. Элиф кайчан сузылып укыла дигән вакытта менә иң гади аңлату, иң гади аңлатма. Менә шушы сузылыр өчен шушы харфләр бөтенесе дә алар хәрәкәтсез булырга тиешләр. Булар бөтенесе дә сузылыр өчен хәрәкәтсез булырга тиешләр. Алар хәрәкәтсез була. Сүкүн дә юганда, ягъни түгәрәк билгедә куймаган хәрәкәт дә юк. Һәм бу беренчесе, икенчесе шушы харфләргә хәтле килә торган харф, менә шу элифкә хәтле килә торган харф фәтхәле булырга тиеш. Фәтхә, ягъни булырга тиешле. Шушы очракта элиф сузыла хәзер. 2 микъдар. 2 харф хәтле. Һәм ул җ дип әйтелә. Җ генә түгел, j болса, biz 2 микъдар сузып, шушы мат табигыйны сузган булабыз. Һәм менә җәмәгать без аны беләбез дә кебек, ләкин ул укыган вакытта никтер безнең төшеп кала. Бик нык игътибар итәргә кирәк сузыкларга. Әгәр дә дөрес сузмасаң, сузмыйча калдырсаң, бер мәгънә, суза төшсәң, бөтенләй икенче төрле мәгънә килеп чыкканлыгы мәгълүм. Suzu arkasında cemaat.
Şoňa görä C diýip aýtabys. Eými? Mene bu bula met tabiği. Mene bu bula met tabiği. Demek elifning oldundan kile turgan harf. Bilesen indi harf. Fethaly bolsa elif suzula. Birinci şartı anyň hareketsiz boluwy, ona hatly kile turgan harfning fethaly boluwy. Mene muny da kızıl bilen koýarga kerek diýip öýlenmeýin. Şulay. Kagidege kirep endi o. Yarar. Waw harfi. Şuluk kagide birinci şart ol hareketsiz bolarga tiýişli. Hem ona hatly kile turgan harf menen gel jimne ýazam indimde. Bolarga tiýişli dammeli, ýagny ötürli bolarga tiýiş. Şuşy uçrakda gına ol waw suzula ala. Mene niçin tabiği diýip eýtiler o? Egerde munda hazır mene bu harf üstüne fetha koýsaň waw suzuluwy mümkinmi? Mümkin tugul birinçikde. Egerde munda fetha ornuna eger u bolsa elifne birinçik suzup bolmaýar. Şoňa görä elifke tury kile turgan hareke ol fetha, dammega tury wawga tury kile turgan hareke ol damme. Mene üçinçisi hazır şulay ýok. Y harfine tury kile turgan ony suzup okurga mümkinçilik bere turgan hareke ol kesre. Bu uçrakda kesre. Y harfi özü hareketsiz, onun oldundan kile turgan harf kesreli. Mene bu jemaat met tabiği bola mene bu. Met tabiği. Onlar için jemaat dik jingel. Muny indi ýokşulap iste kaldırgandan soň, mundan soň kite bizning şuşunlarga beýli bolgan suzular. Bu bizning iň birinçi bik ýokşulap düşünirge tiýişli kagide. Anlaşıldy? Ýary bolsa boldy met tabiği. Muny indi jemaat bu misalyny gil göz alynda tutarga tiýişlibiz. Bu demek jim harfi ornuna tilesen indi harf bolarga mümkin. Bu misal gına boldy. Bolsa boldy met tabiği. Hem indi biz soragan wagtda birerse soragan wagtda imtihan alamy ýa-ki biz özübüz üretebizmi? Biz oňlatyp berige tiýişlibiz kagidesin met tabiğiniň. Anlaşıldy? Demek met ol suzu degen söz tabiği bitinde tabiği tatar tilinde bar. Bolsa boldy. Men indi muny hazır sürtep alam. Sürtep alam. Muny karagan wagtda indi pauzaga koýasyň da ýa-ki keri geýlendiresiň de ýaňadan kararga bola. Men indi şundan da ýokşurak oňlata almaýmyn indi tagynda kotra. Bolsa boldy. Met tabiği. İkincisi met muttasil. Musindi met tabiği bola, met tabiği. Bolsa met digen ýazyp durmaým indi. Muttasil. Muttasil. Muttasil degen sözüň mägnesi biz bilirge tiýişlibiz. Tutaşkan. Tutaşkan. Muttasil degen söz, tutaşkan degen söz. Tutaş. İkinci türlü tagyn ýazyp goýarga kerek. Hamzege tutaş met diýip eýtirge kerek. Hamzege tutaşly, niçik jaýly özüňizge. Hamzege tutaşkan met harfi. Men any ýazyp durmaým endi. Hamzege tutaşkan met. Mene ol hamze bitindi. Hamze, mene bu hamze. Muttasil.
Моның мисалы, хәзер телдән аңлатып китәм баштан. Менә шушы мәт табигыйны уздык бит инде, әйме? Әгәр дә мәт табигыйдан соң, сузык хәрефтән соң хәмзә килсә, менә бу билге килсә, һәм сузык хәреф белән хәмзә икесе дә бер сүздә булсалар, икесе дә бер сүздә булсалар, мәт муттасил була, димәк, сузык хәреф хәмзәгә тоташып килә дигәнне аңлата. Аңлашылдымы? Сузык хәреф хәмзәгә очрап, хәмзә белән икесе дә бер сүздә булсалар, ул була муттасил, тоташкан була. Менә мисал. Карагыз, җәмәгать, менә монда. Менә бу, әгәр мин хәзер менә кагаз белән менә моны шулай иттереп тыңласам, бу була нинди мәт? Бу мәт табигый. Ләкин менә күрәсез, монда хәмзә бар, әйме? Бу хәзер мәт муттасил булды. Мәт хәрефе тоташкан хәмзәгә тоташкан. Бу икесе дә бер сүздә, Yani niçin ikisi de bir sözde diye әйтәбез? Çünki ikinci tagın bir kagıйда бар. Munfasil degen, ayrılgan. Hamzege uçrый, şulay yok. Lakin hamze ikinci sözünün başında tura. İkinci sözünün başında bulsa, ol elif bilen kile turgan bulansı. Bu elifsiz gene, anlaşıldı mı? Menə bu demek, şartı, eğer de met harfine uçrasa hamze, ikisi de bir sözde bulsalar, ol bula muttasil, tutaşkan bula, hem anın hükmü köpme suzarga gerek, anı 4'ten 6'ga kadar suzarga gerek. Minimum 4'ten de kim bulurga tiyişli tügül. Anlaşıldı mı? Ayy. Mesela Nasr suresini okuyuz. İza ca'e. Buna İza deganni. Bunda siyah. İza. Qaragız bunda. Mana busi mat tabiiy. Busi mat muttasil. Demek anlaşıla turgandır endi, ayb. Biz ana bir qaraganda Qur'an okugan vaqtda durust okurga mümkinbiz, lakin onun indi çınnan da niçin şulay ekenligin biz bilirge tiyişlibiz bitinde. Niçin anda dolqin qoyganlar mesela? Niçin dolqin tura? Biz hazır ana eğer de bilsek, bilimimizge tayanıp, hatta anda dolqin bulmasa da suzarga tiyişli bulabız, ayb. Belki dolqin qoymaganlardır mesela. Sen menə şuşa qagıydəni bilgenge göre, bunda suzuk harfke hamza uçray, demek bunda suzarga gerek. Suzu mecburi deb aytib, biz özübüz anlayıbız anlarsın. Menə bu boldu demek mat muttasil. Tağ bir kat qabatlayım, eğer de suzuk harfke hamza uçrasa, suzuk harf bilen hamze ikisi de bir sözde bulsalar, met muttasil bula, suzulup, okula, 4'ten alıp 6'ga kadar minimum 4 tapkır sozarga gerek degen söz. Sıralar var mı? Yok. Bek yaxşı anladınız. Yaxşı. Hazır met üçüncü ile met munfasil.
мәт munfasil. Ол жәмәғайт менә былай языла. Munfasil. Munfasil. Munfasil деген сөз айырылған деген сөз. Айырылған. Бұсы бит muttasil иде, тұташқан иде. Бұсы munfasil айырылған. Мынсы жәмәғайт нәк шул қағиде. Мына хәзер аңлатқан қағиде. Ләкин мында хамза икенче сүзнең башында тора. Икенче сүзнең башында тора. Шуның мисалы бар бездә. Кадир сүрәсен беләбез бит. Менә монда җәмәгать карыйбыз хәзер. Монда язылган инна анзалнаху. Менә җәмәгать карыйбыз хәзер мәт табигыйны. Монда мәт. Менә бу мәт безнең. Һәм шулай ук баягы кебек. Менә шулай әгәр дә тымаласам, бу була нинди кагыйдә? Мәт табигый була. Менә монда таба күчерәбез дә хоп килеп чыкты хамза. Хамза әлиф белән килә. Әлиф белән килсә, бу сүзнең башланганын күрсәтә. Аңлашылдымы? Сүзнең башланганын күрсәтә. Шул ук мондагы кебек кагыйдә, ләкин хамза икенче сүзнең башында тора. Бусы айрым бер сүз. Бусы икенче сүз. Бусы икенче сүз. Бу да шулай сузыла, ләкин 2-дән 4-кә кадәр бусы. Бусы 2-дән 4-кә кадәр. 2-дән алып 4-кә кадәр сузыла. Инна анзалнаху. Инна анзалнаху. Демәк, әгәр дә моны без хәзер мәт табигый кебек сузсак та дөрес була. Һәм шулай ук инде дулкын куйгач 4 тапкыр инде сузсак, инде дай ялгышмыйбыз дигән сүз. Ләкин инде күп иттереп сузмыйбыз. Инна дип сузып тормыйбыз. 2-дән алып 4-кә кадәр сузыла шулай. Менә бу munfasil булды. Чөнки бусы айрым сүз, бусы айрым сүз икенче. Монда бусы muttasil, бусы bir сүздә. Бусы bir сүздә. Бусы булды munfasil. Безнең хәзер килә 4-нче мәт. Язып өлгергәнсездер инде. Сөртәм. Әлхәмдүлилләһ, шундый мөмкинчелекләр бар. Моны сөртсәң дә, монда калашлай бит. Авызга куйдың, сөрткәнне кире кайтарып була. Шуның өчен анардан да файдаланыгыз. 4-нче мәт. Мәт. Кайсын ясак та була инде. Ләзим. Менә безнең ул татар телендә шундый ук сүз бар. Элек кулланылган ул. Мәсәлән, булай эшләү ләзим. Тиеш. Ягъни ул ләзим дигән сүз айрылгысыз, менә син аны постоянно эшләргә тиешле бер дип әйткәннәр. Ләзим бу, ләзим. Ябышып тора торган дигән сүз ул, ләзим. Ләзим димәк, инде аның мәгънәсен ничек язабыз инде?
Buna lazim. Lazim. Tiyiş, ayrılgısız dip bulay yazırga bola мәгънәсен. Җәмәгать, истә калдырырга бик җиңел. Сузык харифкә әгәр сүкун очраса, sözlük harfke sükunli harf uçrasa met lazım bula. 4'ten alıp 7'ge hatla sozarga. 4 miktardan alıp 7'ge. 4 обязательно. 4 minimum. 7'ge hatla sozarga bula. Bu bula lazım. Met lazım. Biz anı cemaat gel okuyuz. Mesela veleddallin. Fatiha suresinin ahırında. Veleddallin. Demek yazabız. Sükun eğer de sözlük harf sükunli harfke uçrasa sözlük harfini 4'ten alıp 7'ge kadar sozabız. Sozab okuyuz. Misal bu söz mesela Duha suresinden alıngan bu söz ve vecedeke dallen fehede. Vayma, mana bu söz hazır tağın karagız cemaat mında bu indi met tabii suzup karagız ali da mişerler gibi kelip çıkmayayım da da lakin da tegelo da tilning iki qiriyat tege mana shu tishlarga tiyib da deb aytilirga tiyish da da tilning iki qiriyat tishlarga da deb. Shunga ko'ra bu g'arablar aytadilar, g'arab tilin dod tili deb aytadilar. Lu'atu dod tili. Eğer de dod degan harfni durust ettirib, motor ettirib ayta bilsang, sen demak g'arab tilinde motor söyleshesin. Yurib chiqadi. Qur'on o'qiganda da wala zallin deb bir sayta wala dallin de birse wala dzallin de nechik aytdik. Tirishlar endi bizlar aytirgan, lekin dirisi wala wala dallin. Bu şimdi harf iletu. Yanadan bu demek met tabiiymi? Lakin hazır korasak menamında teşditli harftir aymi? Teşditli harf ol. Bar bir sükunli harf. Sen bit aytding sükunli harf keçirasa deb aytding deb aytirsiz. Lakin anda sükun bar mesela eğer de men teşditsiz gine yazsam hazır ol sözni bulay bulamına. Dallen. Mana demek, bunda iki lem bitindi. Mana men ana teşditsiz gine iki lemni yazdım. Demek, lemning birinchisi sukunli. Lemning birinchisi sukunli. Şuna ko'ra mana bu met uchradi sükunli harfke uchradi. Mana da teşditni şulayık şol kagidege kirtirge keregindi. Hem ol suzula bitindi özünüz bilesiz. En uzun suzuk ol cemaat. Ol en uzun suzuk lazım degen. Şuna ko'ra biz onu suzabız. Vele dallin di Fatiha suresinde eminde dallin
Монда инде ла дип әйтәбез. Туктау кагыйдәсе белән. Туктамасак даллен була инде. Деме моны да аңладык, бит. Бу була. Демәк, монда исебездә калдырыйк. Әгәр дә сузык харифкә була ясагызда була, тәҗдидле яки сүкүнле харифкә очраса, ул инде анда язылган булырга тиешле, күренеп торырга тиешле сүкүн яки тәҗдид, күренеп торырга тиешле, ул язылган булырга тиешле. Булса да аңлашылгандыр дип уйлыйм. Ул да мәт лазим булды инде. Бишенчесе. Аңлашылгандыр бит, сораулар юкмы? Мәт лазим булды булса, хәзер мәт غارض. Мәт غارض. غارض. غارض дигән сүз очрау, очраклы дигән сүз. Очраклы. Очраклы. Очраклы яки урысча әйткәндә временно. Вакытлыча, очраклы дигән мәгънәдә килә غارض. Кайчан була ул, җәмәгать? Шунда ук әйтеп куям. Менә муттасилдә дулкын белән билгеләнә иде. Мунфасилдә дулкын белән билгеләнә иде. Лазимдә дулкын белән билгеләнә, ләкин мәт غارض булса, анда дулкын булмый. Анда дулкын булмый. Бу җәмәгать шунда ук аңлатасым килә, әйтеп куясым килә. Туктаганда гына сузыла торган мәт дип язып куегыз әле. Туктаганда гына сузыла торган мәт. Туктаганда гына. Бу аят биткәндә генә түгел, җәмәгать. Туктаганда ул. Мәсәлән, син бер озын аятны укыйсың, бит. Озын аятны укып киләсең, әле аяты бетмәгән аның. Ләкин синең тының бетү сәбәпле, ләкин анда тора бер Коръәндә значок, туктарга мөмкин дигән әйме? Менә шушында килеп туктыйсың, менә шушы кагыйдә белән. Кайсы очракта була ул кагыйдә? Язык сузык харифтән соң, очраклы, вакытлыча, сүкүн белән туктау. Вакытлыча сүкүн белән туктау. Сүкүнне беләбез, түгәрәк билге шулай бит. Менә кыска гына бер мисал. Нурун. Кыска гына. Нурун. Нинди мәт бу? Нурун дигәндә. Мәт табигый. Карагыз. Мәт табигый. Хәзер сез туктыйсыз нур дигән сүздә. Мәсәлән, нурун аля нур әйбит. Нур сүрәсеннән укыдык әйбит. Нурун аля нур. Туктаган вакытта
Безнең бу тәнвин нишли? Югала. Нур. Менә бу атала, менә бу атала. Сүкун, менә бу сүкун атала гарид. Очраклы, вакытлыча гына сүкун дип. Ни өчен ул вакытлыча? Чөнки туктаганда гына куела ул. Туктамасаң, укып китәсең нурун дип. Туктамаган очракта нурун мәт табигый булды. Туктадың икән, монда сүкун була хәзер, һәм сузып укыйсың хәзер 2 тапкыр гына түгел, 4-6 тапкыр да сузырга була. Нур. Шуңа күрә туктаган вакытта, әгәр дә мәт хәрефе бар икән анда, анардан соң вакытлыча сүкун килә икән, без аны нур гына дип туктамыйбыз. Нур дип тә туктамыйбыз. Нур дип. Һич юк инде җәмәгать 2 тапкыр сузарга кирәк аны. Ләкин инде 4 тапкыр сузсаң яки 6 тапкыр сузсаң, тагында әйбәт була. Бу була димәк мәт гарид очраклы. Мәсәлән, әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Аламин. Мәт гарид. Раббил аламин. Менә монда күрәсез, фәтха тора. Раббил аламин. Аламин. Мәт табигый, әйме? Ләкин без монда хәзер туктыйбыз, яки монда нукта була. Яки син тели торган, туктарга тели торган урын. Һәм менә шушындый сүз монда сузык хәреф килә, һәм анардан соң килә хәрәкәле хәреф. Нинди генә хәрәкәле булса да. Туктарга туры килсә, біз аны хәзер сүкүнгә әйләндерәбез дә, һәм менә бу килеп чыга мәт гарид. Аны без хәзер сузабыз 2-дән алып 4-6-га хәтле. Раббил аламин. Аңлашылдымы? Раббил аламин. Әгәр дә монда хәзер туктамасаң, китеп барсаң, Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин, ар-рахманир рахим, малики яумиддин. Ягъни булай укырга да мөмкин. Тының еркен, мәсәлән, сузып кушып укып китәргә телисең. Кушып киткән вакытта монда әне кушып укып китәсең хәзер. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин, ар-рахманир рахим. Мәсәлән, әйбәт. Мәсәлән, раббил аламин, ар-рахманир рахим дип китәбез. Бу очракта бу мәт табигый булып кала. Мәт табигый булып кала. Туктадың икән монда хәзер, бу була мәт гарид. Очраклы рәвештә туктау. Аны син сузарга тиеш. Вәттини вәззәйтун. Вәттини вәззәйтун. Гына матур түгел бит инде. Вәттини вәззәйтун. Көйләп тә җибәрәсең шушында инде. В рамках ничек дип әйтәләр әле шундый. Рамкадан чыкмыйча гына, көйләп теге сарман көйе белә түгел. Вәттини вәззәйтун. Менә шулай. Демәк, бу булды нәрсә? Мәт гарид. Мәт гарид булды. Демәк, сузык хәрефтән соң вакытлыча сүкун килә торган булса, мәт гарид була. Сузу микдары 2-4-6. Бусы булды, 5-нчесе дә булды. Әлхәмдүлиллаһ, хәзер инде 6-нчысына
Келебіз 6-нчы мәт. 6-нчы мәт ол була безнең мәтлин. Лин ол йомшак дигән сүз. Йомшак, лин. Йомшак дип язып куегыз. Мәтлин. Yazıyı gel Arapçasında. Lin. Lin yumuşak деген söz. Yumuşar. Çünkü o bik yumuşak kana suzula. Cemaat koragız. Mene bu metgaridda da, metgaridna da vakıtlıça bulganga küre met bilen bilgilemiler. Dolkun bilen bilgilemiler. Metlin de dolkun bilen bilgilemiler. Niçin deb o'ylaysiz? Çünkü alar ikisi de vakıtlı çağına, to'xtagan vaqtda g'ina so'zila turgan bo'lganga ko'ra, временный bo'lganga ko'ra, dolqinni qo'ymaylar. Dolqinni qo'yalar, to'xtaganda da, to'xtamaganda da обязательно so'zila turgan yerga dolqin qo'yalar. Amanda g'arid dolqin bilan belgilanmay, chunki sen mumkinsan so'zib o'qirga, mümkünsen suzmaça gitarga qo'shib gitarga. Anlaşılgandır ayıbet. Lin yok mu? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Lin. Hazır neydi misal? Baştan eydəgiz, yazıgız bulaytırıb. Bu qağidədə iki harf gene var. Bizning bütündə suzuk harflər üçəviydi ayıbet. Lakin bu qağidədə elif çöp qala. Mında vav bilen yegine var. Mında var vav hem ye. Cemaat alar şoşa qağida ötelsin için birinçiden alar sükunlu bulurga tiyişler. Sükunlu bulurga tiyişler. Şoşa qağida ötelsin için alar birinçiden sükunlu bulurga tiyişler. Hem şoşa harflerden soň uçraklı, vakıtlı çağına sükunlu harf kilirge tiyiş. Şoşa qağidani okur için. Şoşa qağidani üter için. Şoşa harf özü sükunlu bulup, anardan soň sükunlu harf, uçraklı sükunlu harf kilse, met g'arididağı kebek. O şoşa vaqtda metlin bula. Mesela kısqa gına bir vadigine misal kitiresim kile. Beyti. Beyti. No, beyt ol nerse? Beyt ol üy. Üy degen söz. Yurt indi ol tege karşıdağı. Beyt ol üy. Dom. Yo, biz mında garip tilini öğrenmiyoruz indi. Hazır kolağız mında cemaat. Beyti min bir kağıda var, bir neydi kağıda var mı, yok mu? Yok mında bir neydi kağıda da boş vatmağız. Mında okula beyti değil mi? Beyti. Sizge anlatkança, mında bitinde bu kağıdada iki harf var mı? Elif yok evet. Vav bilen ye. Alar sükunlu bulsalar dedik. Hazır karağız. Ye harfi sükunlu. Sükunlu harf var mı? Var. İkinci şartı nerse dedik?
вакытлыча гына sükun булырга тиешле дидек. Хәзер без әгәр дә укып киләбез дә فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Kureyş suresinde evet. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Men endi tegilerini yazıp durmadım, bir gene söz. Beyti. Sen koşup giтерге mümkinsin. Koşup gitken vakıtta yok kagide. Koşup gitesin. Koşup gitu kagidesi gene var. Beyti degende yok kagide. Lakin sen hazır okup kildin de mında tuktarga kirek hazır. Yaki nokta bulamında. Yaki nokta. Yaki tuktarga kirek. Senin уже tanının zapası bitken anda уже nite barasın ekringine. Zapas, tukta, zapravit eterge kirek, tukta evet. Mene şol vakıtta hazır sen isine tüşüresin de tukta, mında bir bulaygına tukta bulmayı diyesin de ana elbette aldanıra oylarga da kirek, senin biteri zapastının da bularga tiyir şol kagideni. Kilip tirelginçe, tının bitkinçege barıga tügel. Nezirek çamalarga kirek. Hazır sükunli ya harifi var. Mında hazır biz cemaat tuktağaç kilip çığa vakıtlıca sükun tuktağan vakitta görəsizmi? İki sükunli harif kilip çıktı. Mene bu hazır bolda metlin beyt dep suzabız. 2, 4, 6'ga hatli suzarga mümkünmüz. Met garis şekilli. Met garis şekilli. Lakin met garis daimi suzuk harifte anda sükun bulmay. Mında sükun var. Mında sükun var. Mesela met garidni yağından yazıp göstereyim. Nindi direk. Nestaginu. Karagız. Nestaginu. Bu met garid bolsa. Mene met garid. Hazır mı da tuktuyuz? Sükun. Mene hazır biz bana suzabız betinde tuktağın vakitte. Nestagin dip. Karagız suzuk harifke. Onun sükunu var mı? Yok. Aha. O sükunu yok. Met tabiği eymi içradı mında vakitlice sükunge. Emında bu harif ya harife sükunlu hem sükunlu harifke içradı vakitlice gına. Şu an göre o harifni biz suzarga tiyişli biz şu harifinin üz içine yumup gına kırat ki ye var bit kıska ye. Mene şunun gibi beyt dip tutup tırığa tiyiş. Beyt tugel. Mene köp kişi hata yası. Rabbe hâzel beyt tugel. Beyt dip tutup tırığa gerek. Anlaşıldı mı? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Anlaşıldı? Mene şunday kagide. İkinci vav var elbizne. Vav. Şoluk eyde şu neyde surede indi o. Ve amenahum min khawf mesela. Khawfin. Hazır okup gelebizde khawfin mında yok kagide. Suzuk kagidesi yok. Khawfin degende yok. Lakin eğer de biz hazır mında tuktadık iken o sürede indanda noktası da var anı. Mında tuktara gerek. Şu vakitte mında nokta biz onu suzabız. Khawf dip tugel. Khawf dip mında eğer de khawf desen o vakitte onu dammeni istegen bulabız biz mında. Ama da köresi sükun ol onu gına suzabız. Khawf tugel. Khawf. Şoluk kagide
2, 4, 6 тапкыр сузабыз. Ва аманахум мин хауф. Аңлашылды? Иң яхшы туктамаска дейсезме? Я, иң яхшы туктамаска түгел, туктарга туры килә ул. Хәтта син аны беренчектә узып китә алмыйсың, чөнки барбер сиңа очрый ул. Барбер андый кагыйдәне бик яхшылап, бик яхшы белергә кирәк. Тагын икенче мисал. اثنين اثنين يا harfi sökünlü. Kagidege turu kilay bit. Anardan isneyni disen yok kagide. Met kagidesi yok. Eğer de menemde hazır nokta bulup yoki özün tuktasın yoki nokta bulsa, mında vaqtlıca sükun koyurga kerek bola. Bu i yukka çıga. Hem biz ana sozabız isneyn dep. İsneyn. İsneyn. Mine cemaat biz sizning bilen şu vaqt içinde şu 6 kagideni uzıp çıktık. Onlar cemaat mine şu met tabiidan başlap muttasil, munfasil, lazim onlar bütünüsü bir tirede yürü. Eğer garid bilalin ayttık bitinde onlarda Kur'an okugan vakitte dolkun bilgisi подсказка deb aytganda andi ayber koyulmay. Çünkü onlar vaqtlıca deb atala. Bunlar lazim de dolkun var, munfasil de dolkun var, muttasil de dolkun var. Met tabiida indi dolkun yok. Ol indi başlangıç. Mine cemaat şuşunday kagide. Allah subhanahu ve taala şu tecvid kagideleri bilen yerine jetkirip, motor ettirip özünün kitabın okularını nasip olsaydı. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent nestağfiruke ve netubu ileyk.